Vanja Vlašić je rođena i odrastala u Velikom Semiklušu gde je pohađala osnovnu školu i teoretsku gimnaziju. Više obrazovanje stekla je na Fakultetu elektronike i telekomunikacije na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru, uspevajući da spoji svoju strast prema nauci sa muzikom koja je oduvek bila suštinski deo njenog života. Prvi umetnički debi imala je u Velikom Semiklušu na proslavi Svetog Save, gde je kao petogodišnjakinja otpevala pesmu U livadi pod jasenom i od tada nije propustila ni jednu svetosavsku proslavu. Pored pevanja bavi se i narodnim igrama koje zauzimaju važno mesto u njenom umetničkom obrazovanju. 17 godina je bila članica KUD Sveti Sava u Velikom Semiklušu, a posljednje 4 godine je istovremeno aktivna i u ansamblu Dojna Timišuluj u Temišvaru. Ovo iskustvo joj je pomoglo da dublje razume tradicije i izražajnost srpskog i rumunskog folklora. Kao solistkinja vremenom je učestvovala na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim smotrama i festivalima. Međutim, trenutak koji joj je ostao u pamćenju na umetničkom putu bilo je učešće na Međunarodnom festivalu Tamburica Fest u Novom Sadu, gde je imala čast da predstavlja Rumuniju. Tokom ovog prestižnog međunarodnog događaja dodeljene su joj 2 nagrade. Nagrada žirija za najbolji nastup i nagrada za najbolji muzički aranžman. Donedavno je uspevala da spoji inženjersku i umetničku karijeru, tokom nedelje radeći kao inženjer, a vikendom nastupajući na sceni ili na privatnim događajima kao umetnik. Međutim, strast prema muzici je bila jača i izabrala je da u potpunosti sledi svoj umetnički san, posvećujući se u potpunosti ovoj lepoj karijeri, za koju se nada da će biti krunisana velikim uspehom. Dolaziš iz porodice koja gaji duboke veze sa srpskim tradicijama i pogotovo sa srpskom muzikom. Tvoj deda Milan Bajski je bio vokalni instrumentalista, pevač narodne muzike. Tvoj tata Darko Vlaščić svira harmoniku i tamburicu i upućuje vokalno-instrumentalni sastav Biseri. Kako se ti uklapaš u sve to? Gde je tvoje mesto i ko je najviše zaslužan za tvoje muzičko obrazovanje? Pošto sam u muzičkoj porodici odrasla, znam šta znači muzika. Konstantno se u našoj kući srpska muzika slušala. Slušala se također i rumunska, ali najviše srpska. Tako da smatram da se perfektno uklapam u tome i znam da mi je tu mesto. Najviše na moje muzičko obrazovanje je uticao tata, zato što on je bio prvi čovek koji je video taj talenat u meni. Video je da znam da pevam i pomagao mi je da ostvarim nekako taj svoj san, muzički san. Tata je odabrao uvek pesme. Prva pesma mi je bila U livadi pod jasenom na svetosavskoj proslavi. Mogu da vam kažem da je baš znao da odabere pesme. Osim tvog oca, ko je još zaslužan za tvoje muzičko obrazovanje i šta misliš u kojoj su meri upućivači uticali na tvoje formiranje i na tvoj stil pevanja? Pa, sem mog tate, gospođa Nikoleta Vojka, i zbog nje mogu reći, ja sam zavolela rumunski folklor i naučila puno rumunskih pesama. Ja sam sa njom radila 2,5 godine. Posle toga radila sam sa Aleksandrom Dabić. Ona je poznati pevač i profesor u Beogradu. Isto sam radila sa njom kanto pevanje, ali također i sad radim kod gospođe Karmen Popović, Dumbrava, pošto u muzici treba konstantno da se radi. Šta si naučila od svake od njih? I da li postoje, da kažemo, neke stvari po kojima se one razlikuju? Postoje, da. I šta ih, da kažemo, zbližava? Spaja, da. Pa ovako, od gospođe Nikolete Vojka naučila sam one stare, prelepe pesme. Onaj stil koji ona peva. Znači, ajmo bolje reći, sa njom sam zavolela folklor. Kroz te pesme koje mi je ona pokazivala i koje mi je objasnila kako treba da se pevaju. Sa Aleksandrom, sa njom sam naučila srpsku tehniku pevanja. Kad jednu pesmu pevaš, sem tehnike jako je bitno da razumeš tu pesmu, da razumeš reči
i da se ubaciš u njoj duboko da bih mogao tako kako treba da je otpevaš. A od gospođe Karmen Popović Dumbrava, od nje sam naučila i dalje učim rumunsku tehniku, pošto je različiti rumunski folklor, srpski folklor i pošto ja pevam i ovo i ono, jako mi je bitno da razlikujem te dve vrste pevanja. Rumunski folklor ima nešto različito od srpskog folklora, a to je, na primjer, one la la i la na kraj. Na sam kraj rečenice postoje taj la la i la. To Srbi nemaju. I za taj la la i la ima neka tehnika. Znači, ne možeš tek tako da ga otpevaš. To je jedna bitna stvar. I to možemo reći da je jedna od najvećih razlika između srpskog folklora i rumunskog folklora. I naravno, način pevanja. I pesme, i aranžmani, i apsolutno sve. Bećariti nije lako, s pesmom, vinom još nekako. U stamburu kad se čuju, dobre lale dolumbuju. Bećari ste i vi stari, ali neka to ne mari. Bećari ste i vi stari, ali neka to ne mari. Bećari ste i vi stari, ali neka to ne mari. Bećari ste i vi stari, ali neka to ne mari. Koji su tvoji idoli kad govorimo o rumunskoj narodnoj muzici i kad govorimo o srpskoj narodnoj muzici? Ako ćemo pričati samo o narodnoj muzici, onda reći ću vam da je moj favorit gospođa Andreja Vojka. Ona je za mene jedan pravi primer dostojanstva, čovjek koji je pravi umetnik. Žena zna da peva, ima stav, ima svoju reč, svoj aspekt. Taman tako kako ja zamišljam da treba da bude jedan umetnik. A za srpsku narodnu muziku mislim da mi je favorit Ana Bekuta, Snežana Đurišić, one. Nemam samo jedan favorit. Dobro, također nemam ni za rumunsku narodnu muziku. Ali ajmo reći Ana Bekuta. Njene pesme najviše pevam. I leže mi tako nekako. I lepe su mi, i reči su mi lepe i apsolutno sve. Imala sam tu priliku da lično upoznam Cecu. Producent koji je mene pronašao iz Zvezde Granda, on je znao da obožavam Cecu i on kaže kao meni: Tanja, samo ja bih voleo da radiš te neke trilere. On je slušao mene kako ja pevam i apsolutno sve. Specifične sa Cecom. I tako ja otišla sa njim i sa tatom jednog dana u Beogradu i upoznala svog idola u muzici. Znači, a Ceca je toliko dobar čovjek, prijatan, normalan. Ona je tad imala sastanak i sa nekoliko od njenih kandidata iz Zvezde Granda i ja sam bila kod nje u studiju i bilo je prelepo. Objasnila mi je te njene trilere i kako ona peva i taj njen stil. U kojoj meri smatraš da je učešće na festivalima i raznim događanjima korisno i potrebno za uspeh i formiranje jednog pevača? Pa mislim da je to jako bitno zato što to ti je prvi kontakt sa publikom. I tu naučiš da kontrolišeš tremu, da budeš najbolja svoja verzija u tom momentu kad si na sceni. Znači da, mislim da je jako bitno. Sa druge strane, koliko sam razumeo, imala si priliku da pevaš i u restoranima, u kafanama, što je nešto sasvim drugačije. Jeste. U kojoj meri i koliko je bitno da pevaš u jednoj kafani, u jednom restoranu pred publikom i u kojoj se meri to razlikuje od izvođenja na sceni, na festivalu, na nekom događanju? Jako je bitno. Jako je bitno, to ti je muzička akademija. Znači, kafana je muzička akademija. Jako je bitno jer je tu kontakt sa
publikom, sa njihovim željama. Ti moraš da pevaš čoveku tu pesmu koju on traži. Kafana je nešto drugo i baš sam srećna što sam imala tu priliku da vidim šta znači da pevaš u kafani svake nedelje, u isto vreme, isti dan i samo se ljudi menjaju. Nema tu apsolutno nikakve veze da li si ti tužan, da li nisi raspoložen tog dana. Znači ti si tamo da veseliš ljude i to je tvoj posao. Ali da znate da u moment, najmanje ja, u moment kad uzmem mikrofon u ruci i krenem da pevam, sve negativne misli nestanu. I onda kad spustim mikrofon, sve se to vrati. Ali u tim momentima bude drugo nešto. To je tvoj svet nekako. Hai paharul sus pentru pătimaș, pentru aibicheri și pentru birtaș. Hai paharul sus pentru vremuri dulci, pentru ce-i azi și ce-o fost atunci. Hai paharul sus pentru pătimaș, pentru aibicheri și pentru birtaș. hai paharul sus pentru vremuri dulci, Pentru ce-i azi și ce-o fost atunci. Ja sam želela da imam pesmu sa jednom živom legendom i zamišljala sam tako spot da bude kao pre 80-ih godina u starim kafanama gde su se ljudi okupili da slušaju pravu muziku kad nije postojala tehnologija i kad su ljudi srcem i dušom slušali muziku. Tako nešto sam htjela da snimim ja. I takođe bitno mi je bilo da imam jednu živu legendu, a imala sam dve. Imala sam i Čika Tomu i on je isto bio u spotu i Čika Peru sa kojim sam snimila pesmu. I tatu koji ti je celog života bio podrška. Tata koji mi je bio podrška, mama, drugovi. Ko je pisao tekst pesme? Tekst pesme je pisao Andrej Brnaš. Mogu vam reći da ja uvek sarađujem sa njim zato što on je pravi profesionalac, on razume zato što mogu vam reći da nije lako da budem zadovoljna. Tako da čovek razume sve što ja želim da ispadne pesma ili tekst ili... A kompozitor muzike? Kompozitor, tu je neka kombinacija. Komponovali smo ja, Maribel Šoždjan i Borko Radivojević. Reci nam malo više o tvojoj saradnji sa Borkom Radivojevićem. U prvom redu Borko je jedan pravi profesionalac i pravi čovek. Upoznali smo se pre 2 godine kad sam ja snimala prve 3 kavere sa njim i posle toga sve ostale naše projekte. Borko je pravi profesionalac, on mi je puno pomogao. Pomogao mi je u svakom projektu. Bilo je nešto sa Borkom. Znači, ako nije cijela pesma bila sa njim, onda je makar odsvirao harmoniku. Evo sad na zadnjem projektu sa Čika Perom, on mi je sredio sve i miksažu i orkestraciju i apsolutno sve u njegovom studiju smo snimali. Borko je pravi prijatelj i ceni mlade i poštene ljude.
Znam takođe da si skoro bila pozvana na jednom festivalu u Srbiji, Tamburica Fest, i da si tamo se veoma lepo pokazala. Priča nam nešto o tome. Da, to je bilo prošle godine, Tamburica Fest. I ja sam predstavljala Rumuniju i dobila sam 2 nagrade. Nagradu žiriju publike za interpretaciju i pesma je dobila nagradu za najbolji aranžman, tako da bila sam srećna. Došla sam kući sa 2 nagrade. A koju si pesmu pevala? Cirkuska Bela šatra. Na tom festivalu taj aranžman je bio specijalno napravljen za to. Znači, svaki kandidat je dobio jednu svoju pesmu. Znači, jedan poseban aranžman. Srpska pesma zove se Cirkuska Bela šatra, a rumunski tekst mi je napravio Andrej Brnaš. Pošto kandidati su bili iz Kanade, iz Nemačke, iz Austrije, iz Slovenije i tako dalje, svaki od nas je dobio svoju pesmu i svoj aranžman na srpskom jeziku. Mislim, tekst je bio na srpskom jeziku. I jedni su otpevali na srpskom jeziku, drugi su otpevali na njihovom jeziku, iako su bili naravno Srbi iz raznih zemlja. I ja sam otpevala pesmu na rumunskom jeziku. Kažem vam, tekst je pisao Andrej Brnaš. Koji su ti budući planovi? U tim projektima sa Borkom, tamo pevam 2 rumunske strofe i 1 srpsku. Znači, u ona 3 kavera, tako je. Ali da, može za budućnost da bude i 1 srpska, što da ne, da. A imaš nešto u planu? Ili? Sad trenutno nemam jer mi je u planu tradicionalna rumunska pesma. Tada bude sledeća, onaj pravi folklor. Ali zašto ne? Da, možda 1 kaver srpski ili možda, zašto ne, svoja neka srpska pesma. Može i to. Ai plecat 60 că nu mai vii, ai lăsat cu nopțile pustii, ai lăsat ce-ai dus departe, ale lungă de le sparge, inima mea coșă nu mai bace. S-a uscat și iarba la tău dor, ochii-mi plâng parcă sunt izvor, să-ți face și frunza nu. Dacă nu vii să ce-ți suc, greu-i dorul tău, nu pot să-l duc. Doare tare, au și doare, inima din mine moare. Fără cine nu-mi bine, oare ție-ți greu sau bine? Doare tare, au și doare, inima din mine moare. Fără cine nu-mi bine, oare ție-ți greu sau bine? Face vântul zic-i glasul tău și-mi pare atât de rău, că nici umbra nu-i cu mine, o plecat că nu-i bine și ea s-o pierdut de dor de cine.